إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم إنها لبوت عزة ربيفلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس الإيمان مي سلسلة ميدو أنك كاسرات كربيها حديث أو نكيوانا ميد کے حدیث کی كرو حديث كودا حديث انس کے فان کے کبان روایت کے حدیث عن انس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل أكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. මේ හදීස් ගා මේ බයන් කරන්නේ අනස් බින් මාලික් ගාරිහුන් රිවාවෙකින් වේ රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම හදීස් කුරබේ හමකෂවරුන් ખાනා ખા माने की कायच क्या एगे मच्चा माने की एके नुवत एके कमट्ट कणवत ए खाना लिबुनु कमट्टका अल्लाह एना ए खाना देद्दिकम गे मच्चा अल्लाह के हदरतन हम्दु कुरा अलाया मेदु नुवत बुई में फहुगा एना ए बुइन देद्दिकमट्टका ए कलांगे हदरतन हम्दु कुरा अलाया मेदुगा ए कलांगे रुस्सबावे गोडिगन्नवा मेकस में हदीस का मिगुनानी मीहकु केउमे फहुगा नुवता बोएच बुईम फहुगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हज़रतन हम्द को शुक्र को फिनमा अल्लाह सुब्हानहु व तआला एमीहका रुस्सवा वोडिगन्नवाका एवेमा मे हदीसुं अस्लु हकीकतु का अल्गुन में बेनुम वाण कुताय की अल्लाह सुब्हानहु व तआला की रुस्सवावे ओडिगन्नवा फरक एह में हदीस का मी इन तंकोड़ा की मी अल्लाह सुब्हानहु व तआला के सिफा फुले एह में मी रुस्सवावे ओडिगतु मी एकलांगे सिफा फुले कम एह में हदीसुं एम्मे बोड़ा और मन में एगी गंदनी कोरी में बयान करन फजा अल्लाह सुब्हानहु व तआला की रुस्सवा ओडिगन्नव मी सिफा लिबिगें वा फराते कम अधि हम एहम में हदीसुं आर्गुमेंट नंगे बदेह बेकिंदे केउम फहुगा नत कानाय केउम फहुगा अधि हम एहम में बोवेच बुइम फहुगा बस एकलांगे हम्द को शुक्र को फिनमा एकलांगे रूही गोडिगतुम लिबेका එහෙමීම මේ හොන්නනේ දීන බලාරුක හගීගතුක වර කුදි කන්තත්ත වර ෆසේහ කන්තත්තන් එකදාංගේ රුහි වඩිගතුන් අල්මෙන්නම් හෝදේනේ කන්තත්ත ආද කීරිත කුර්ආන බලාරුක මුමින් තකුන්ගේ තෙරෙන් හේවකමුග හුරිය අරාදිය බේකලුන්නම් අල්ලාහ් සුබ්හානහු ව තාලා රුස්සවාවේ වඩිගෙන් නෙවිකම් බයන් කරපාෆාවේ हेवकमुगा कुरियरादिय बेकलुन्न अल्लाह सुब्हानहु व तआला गे रुस्सवमा फुस्सवु ए बेकलुन्न लिबिगन दिय कमा कीरित कुरान गा अल्लाह सुब्हानहु व तआला बयान करबा फवे मिगतुम बलायरुगा इन आयतेगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही करवनी قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم معنى الله وحي كرفانه مي تدورين إبا ميهم تدوركم منفع كدين دوه إتاغ دشون فنكورتن هنگا هن سورگتا إبا ميهم به इस वर्ग तौगा इबामी हुन अबद देमिति बेने अल्लाह इबामी हुन न रूही उडिगेंबे आदि इबामी हुन बिस इकलांगे रूही गेंबे बोडुवेगेंबा नसीब लिबमकी एये
ehmema me ayatun argument egigem midani Allah subhanahu wa taala heokamuka kuriyaradiye mihunnan ekalaanga ruhi wodigatun libun kama adi ekalaange ki ei russawai wodigennawa ilahukam adi hama ehme egotan ehin ayatigga ekalaange wahi kurabwa faave laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajarati fa'alima ma fi qulubihim فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا هذا فتح سورة أشار وناياتك الله تعالى وحيك ربني هم كشورون غستشغا إباميهم كليغ فان بيعت هفاهندو مؤمن تكون نامد الله روحي وديگم في فهي إباميهم هتوغا وكانتتا إكلانگي دين وديگم بي فه ekalaage ebamehunge maccan hinhama jehum bawalabwa adi jazaage gotuga gaavegen wa fathan ebamehunna devane ehem batem ade kom mekas mi ayatuga mi bayan korabane mi bayat tahta ash-shajarati ade gastashuga bayat rasul sallallahu alaihi wasallam bayat me kalunge waaka me ayatun ges alumne egendeni eo kamuga kuriyarade mihunna ekalaange ruhi wodigatun libigen waaka adiyama ehme ehin ayategga hewkamga kuriyaradiye mihunge waaka baankura ayategga Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurwa fawani was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansari wal-ladina ittaba'uuhum bi ihsanin radiyallahu anhu wa radu anhu bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dhalika al-fawz al-'azim miyat gamane muhajirunna ansarunge tereng kurin isvegenne bekalunna heogotuga ebekalunna tabawe mi hundannasha Allah ebame hunna ruhi odigen fiye adi ebame hun ikalange ruhene adi etaage dashun korutan hinga hunna swarugetan ikalange ebame hunnattaka tayyar kurbiye adi etan abada demeti beni gotuge boduwegen ba nasib limmaki eyye komme kas mi iswe bayan me kurewunu tinha tumbes argument egige midani ekalaange russawawe bodigatu mi ekalaange sifa folekama mi sabitu ichekkan me ayatakun argument emme muhimmo ennugutaya kibi ekalaange ki russawawe bodigannawa ilahu ade insanun duniyege dirulamun dairuga insanage amalta mi behini debayka egotere in amalaki ei alukamuga insana kura amalta misalaka bunanama namadu kuruma roda hifuma zakat dinuma hajjuma me guriha kantata ki mihama himedigen dani alukamuge kantata hoge terega me kantata ki me Allah subhanahu wa ta'ala alutakun angawafawa amaltake me amalta kurumatiga insanu demitiben jihe amalta me amalta koffinama ikalaange alutakunnan ikalaange russawa udigennawana alukamuge amalta ikalaange ingiri gota koffikam gawanama Allah subhanahu wa ta'ala emiheka russawawe udigennawana dengadi hama hemme insanun ebakure amaltake ei sida alukamuge terege nuhimene amaltake aamu dirunumuga insana mi kuramu mida kantatta misalaka bunanama keuma buima higuma beluma me fada kantatta me sida alukamennu alukamu beeruge ehenas insana duniyege dirulamun dairuga kura kantatta me kura waragina kantatta misalaka komme duwagu tinfanata hatar fahre baka adi hama hemme boye bata faharaku adi hama hemme tanakadam benu wakam gawana maiba hinga eme mihin hunna kantattavves mi hagigatuga mikantattan almannan eboy almanna sawabu libena gotaka badal kollumuge wara bodu fursate mihunna aadaage kantatta sawabu libena gotaka badal kollumuge wara bodate fursatake miwani almanna fahivefa ehmema me hadis ka me bayan kurwa fa me wani keuma fahuga nota buima fahuga algon me kuram me jehni kon kame hame kane Allah subhanahu wa ta'ala hamdu ko shukr kuram me jehni ko ba shukr kon hamdu kurago taki
algon menge dulum ekama kandelifawa zikurtan nuwata duaatan algon men kiyalima hisabun iradu kurbiya algon menna e kana nuwata e bone takit devvi kalangin algon mennange shukuru webuni ade hagigatuga kana nuwata bone takit Allah subhanahu wa ta'ala devvi kamattaka e kalangin algon men jehe shukuru weriwa sawbaki kana evis rizqaki ekalaange fadlawante verikamu ekalaange artakunna devvaiche ehmime e rizqu devvi kamattaka algon menje he ekalaange shukuru veriwa adi hama ehme Allah subhanahu wa ta'ala kiritu qur'anuga wahi korawwa faave halal taketi kewmasha adi haram taketi durheliumasha halal taketi terege bahi kewma buima mitaketi beinu kurma fahuga ekanaange shukuru eruma Allah subhanahu wa ta'ala kirit Qur'an wani angawafa migotun ekanaange Baqara surah 7 ke haddi devanaat ga wahi korawwa faave ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun miyat ge mane ki e iman be jemistakunne timan ilahu tiyabami hunna devvi rangalu taketin tiyabami hun kauleshe ebahi halalu rangalu taketin tiyabami hun kauleshe adi tiyabami hun hamaikani Allahan alukan kura kam gawanama ilaha shukure washa etaketi devvi kamatta ehmima Allah subhanahu wa ta'ala mi angavani tiyabami hun kaakam gawanama bokam gawanama halal taketi tiyabami hun kasha adiyam ayenne tiyabamihum alukum qura farataki hamaikad Allah subhanahu wa ta'ala kam gawanama etakati devvi kamattaka ekalaange shukuru washe kommekas ekalaange shukuru veru mattaka rasul sallallahu alaihi wasallam argumennan e bave du'a taken wata basfulu take daskot dewafa migotun rasul sallallahu alaihi wasallam ge hadis basfula balairuga ek दुआ पर गिन दुआ कले फान वनी बयान को दिवा एक तरह के में मशहूर है दुआ की आउन में किया है दुआ की क्या निमुम फहुगा कलांगे शुक्र वेरी उमट का आउन में किया है दुआ की अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हादा व रज़क़नीहि मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा हुरिहा हम्द तारीफिन हक वगम वनी अल्लाह शे इलाही मिकेउ वाह के केउ मियाड़ा खान देवीला है adi miyalaag ebbes masakkataka baraka nula mikeum miyala devi emi mamme algon me keuma fahuga ekalaange shukura rumattaka algonna kidane du'a adi hama emme ehen hadis bas fule gas fawa ehen du'a gawani alhamdulillahilladhi at'ama wa saqa wa sawwaqahu waj'ala lahu makhraja khan devva bon devva khataketi diruwene goy faseha kurabba adi etakeccha nikunnane mage dekkevi Allah subhanahu wa ta'ala huriha hamdu ta'rife libodigem bakama mane ki Allah subhanahu wa ta'ala khan devvikama etaketi bon devvikamattaka shukur kura aruga algon men mikiyani etaketi diruwene goy insana ge hashiganda faseham wasilwane magu algon men nevvikamattaka adi hama hemme etaketi hajam vegen algon menge hashigandun ecche beerwegen daane faseha goy ekalaange algon men nevvikamattaka ekalaange shukuru verive wakamuga me du'a ga algon men mikiyam midane adi hama hemme timmana du'a ga rasul sallallahu alaihi wasallam bayan ko devwa fa mewani alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ghayra makfiyin wala muwadda'in wala mustaghna an me hadis bas fulge mane allah gina vegemwa rivati vegemwa barakal levigemwa fudda levumen nuwa dukol levumen nuwa adi ein fudda nuleve hamdu ta'rifakum allahan hamdu ta'rif libodigem ba farak komme kas mi komme duaen alu komme zikre ki kom go iradu kare biya rangalwan adi hama hemme algon me mi duata divehi bahun kuri kam go yes iradu kare biya rangalwan ehmema lobate izzeter be fulne Allah subhanahu wa ta'ala altakunna mifada ni'mat kaataketi ge ni'ama botaketi ge ni'ama ikalaange altakunna devvikamattaka komme alakus ikalaangin ebeje shukuru irwa
ehmema me hadis bas polu miedu algun men mikiwi hadis bas polun algun men engigen dani Allah subhanahu wa ta'ala i russawawe wodigannawa ilahukan keume fahuga adi ecce buima fahuga e kalangen hamdu ko shukuru ko finama e kalange alaya meduga russawawe wodigannawa adi wesefa nimma kuriga hadis dannawala nan an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alayha aw yashraba ash-sharbata fayahmaduhu 'alayha mi hadis bas fulge maane hama kashwarun kana ekka adi boneche boima fahuga anueta buime fahuga ekalange hadrata shukuru we hamdu ko finama ekalange russevun emiheka devva kanuata Allah subhanahu wa ta'ala e russawa wodigannawa ilahukam komekas mi hadis bas fulun algon men hadanuga bahattenje he emna gutaki Allah subhanahu wa ta'ala e russawa we wodigannawa ilahukam russawawe wodigatun ei ekalange sifafulekkan adi mi hadisun algun men hadanu bahattinje anennu gutaki Allah subhanahu wa ta'ala de birizqu keum buin nitaketi beenukur mafawgun wata keum mafawga buin mafawga ekalange algun men eba hamdu ko shukuri gurwan jeheka ei ekam koffinam ei Allah subhanahu wa ta'ala ge ruhi wodigatun nikam fasehekama hoga algun men livingen daane kamekka ehmema misabu meduge mi darus nimmalanam dua ke Allah subhanahu wa ta'ala agun men mikiyawa echchaka agun me aduwa echchika baraka lebun dua ke Allah subhanahu wa ta'ala haqu gotuga alukan kurumge hewtu feegu Allah subhanahu wa ta'ala almenna debun subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh